Jahlakan terimong kasih barakarakan grup Delima Putri. Syadan ada pun lun susun rente di awai tambe pembuka haba Bunda Maulidah jasa ware yang nak temule ni bacem palam Hotengku salju yang paling are baca tambe paling jenaka Nyo ata bunda neken berabe bek na selise mesin angka Urang yang dengar mangat terseri sinongan side Tuhan muda sinongan side Tuhan muda Mangan gepako metule lagi budaya Aceh nak maju jaya selawan salaman tua kede Rasul terpilih Nabi Mustafa yang bajaran Islam yang bersih sinongan side tudang agama kutu barampo ono kangabe hola enerente jino tamula Bunda ja ucap terimong kasih yang katro kede minggu barosa nejam doa basi draware nama tertulis mama dahara Penyambung lidah balon yutule balon silape yu pegan rika ada kurangan sinongan side kadang tan sopre orakan teka ada tempat duduk dua metinde mesepe-sepe mengasyadara ada setia rakan temule nelangkah kede ne ala dembahan elon balah ke jasa ware lon pulang gede ubak yang esa ke mandum grop-grop menan lon pece beserta ware pawangan raja ayangan umi dan lagi mate salim yang mame Bak Bunda Maulidah, bak grup delima, kena tim gasih, mandum fana rente, katrona teka, hati lon senang kepada ware, Bunda negasih, kon sia-sia. Mulai Aceh Utara, Ucembon Kede, Nesaware, Mama Dangara, Pulam Saudara. Nyo tengah sedih, urang negase, nuo barbana. Ngondo gure mandum fanerente lam kubu side aman sentosa beji osengsa bena bepure dausana pegle ubut ngan raya
Untuk malamnya ono silape. Untuk malamnya ono